Jablanica, selo Zlate, smješteno na obroncima općine, pogođeno je teškim poplavama koje su nanijele ogromne štete lokalnim stanovnicima. Kuće su uništene, infrastruktura je razorena, a mještani se bore da spase ono što je ostalo od njihovih domova. Iscrpljeni, umorni, neispavani i prestrašeni, najteže im pada izgubljeni život njihove sumještanke. Bio sam tu večer kad je oko 2 sata po noći. Jako je padala kiša, nije nikada tako bilo. Tutnjalo je neki 2-3 minute, ni bez prestanka gore. Ja sam bio ovdje gore, ja sa ženom i ustao sam, meni je provalilo na gornjem spratu vrata. Ja sam se malo pozabavio oko tih vrata, mislio sam kad sam pogledao nekud je drvo donijelo i provalilo to. Hajde dobro, sad je to. Sve se smirilo i dole kad sam pogledao ovdje mi je brat bio dole ispod u jednoj sobica je tu bila, to više nema. Zvao, niko ništa nije. Kad sam pogledao nema nigdje ništa. Vam isto auto od ove komšija gore od ove žene što je poginula i sad je koje svjetlo. A bilo mi odmah na pameti šta je se desilo prilike gore da je to sretno. I onda mi je sreća taj rođak tu što je kod njega. Brata je ovdje negdje izbacila voda i on je nekako dopuzeo od ovih ovdje rođaka, tu odatle, onda tu gore do Amđe. Znači ovo je sad dobro kako je? Pa hvala Bogu, da je ovo Bog da sad sve sranjeno, samo da je ta žena ostala ovdje. Razgovarali smo i sa Denisom Šašićem, predsjednikom mjesne zajednice Zlate. Prisjetio se, kako kaže, noći koju nikad neće zaboraviti. Četvrtak na večer smo svi mirno legli. Kiša je padala i sve nismo znali šta će se izdešavati. Međutim, u jednom momentu mene komšija zvao da mu je počela kuća da kisne. Ja sam otišao na drugi kraj sela i kad sam se vraćao od njega, zatekao sam da ide ovaj potok kao što vidite. Ja sam bio u autu, uspio sam se vratiti i ufatilo mi je samo malo. Nismo mi bili svjesni šta se dešava jer je bila noć, izgubili smo komunikaciju, sve smo izgubili. Kad smo krenuli da vidimo šta se dešava, mene i mog zeta je povukla bujica, ubacila nas je u jednu avliju i ujutro smo tek shvatili šta je se desilo. U suštini kad smo se probudili, nije kad smo se ja i on nismo spavali uopšte. Nismo znali da su uništene kuće, da je poginula žena u 8. mjesecu trudnoće. Kad smo vidjeli, to je bila kataklizma. Istakao je da se nada da najavljene padavine neće stvoriti novu katastrofu. Zahvalio se svima na pomoći, ali iskazao i razočarenje lokalnim vlastima i načelnikom koji još nije došao da ih posjeti. Za dalje moramo da vidimo kako, evo dok se ovo malo raščisti teren i sve da vidimo šta, kako, da saniramo kolika je šteta jer je uništena i putna komunikacija i voda i sve je uništeno, ljudi nemaju vode, ali snadbijevamo i svaku večer i jutro dobijaju vodu i u toku dana. Vidit ćemo, ne znamo još ništa. Šta je ono što vam najviše treba? Trenutno. Nama trenutno trebaju bageri, kamioni, imamo ljudstva ovdje, ljudi svaki su dan kopaju, to bi nam trebalo da dođe. Razočaran sam u našeg opštinskog načelnika koji nije se još udostojio, evo 4. dan da dođe ovdje, da vidi, da pita ljude kako su, šta im treba, kako se osjećaju ljude, pogotovo koji su izgubili svoju kuću ili su je djelimično izgubili, nije došao. Podsjećamo, u mjestu Zlate kod Jablanice smrtno je stradala jedna osoba, a radovi na čišćenju i saniranju štete još uvijek traju.